You get the trophy, you take a photo, ka tahi ka whakahokia. To make our presentation faster, if you have placed, you can send a representative to pick up your certificate from the ladies below. I welcome up Tipa Mahuta to present the first group of trophies. The winners of surfing are: Fair Play Award is tied with Waingaro and Ngāti Mahuta ki te Tai Hauauru. Kia ora, tēnā koutou. In second place, Te Papatapu Marae. Tēnā koutou. And the winner of surfing Tainui Games 2025, Tūranga Waiwai Marae. Yay! Tēnā koutou. Hara mai ki te siki, tētahi o koutou. Kia ora. Hai. Hara mai, ka whakāhuatia. Yay! Tūranga Waiwai! Awesome! Tūranga! Ooh, that's a cool one. Might have to start our marae chants. Bit of a hack if you didn't know, e hoa mā. Every single person that enters the water gets a point, just for years to come. Kia mōhio ai koutou. Ka pai. On the 26th of January, te ruatakau mā ono o Hānuere I tēnei tautonu, the following sports were played at Tūranga Waiwai Marae. Let's start with Kiorahi. The Fair Play Award is also tied with Hukanui and Mangatangi Marae. Tēnā kōrua, tēnā koutou. Second place, we have Wāhi Pā. And the winner of Kiorahi 2025 Tainui Games is Te Kauri Marae. Tēnā koutou, Te Kauri, please send your representative. Kia ora tāmati. Ka pai Te Kauri Marae, e mihi ake ana rā ki a koutou. Next up is tēnehi, or tennis. The Fair Play Award goes to Te Papa Orotu Marae. Kia ora. In second place, we have Te Tio Haua Marae. Kia ora. Kia kuwhainga, ngā mihi nui. And the winner of tennis 2025 Tainui Games is Mō Tako Tako Marae. Ka tahuri ake rā tātou, ia Mō Tako Tako Marae haere mai ana, ka tahuri ake tātou ki te wakaama. Yay! Kia ora, kia ora. Mene, mene. Ka pai. Now with wakaama, it's a little bit different. I will announce the winners of each category and then the overall winner come up to the stage. Tāne, second place, Maurea Marae. And the winner is Te Kauri Marae. Yeah, kia ora Te Kauri, everyone's counting, keeping score, ka pai. Wāhine, second place, Te Awa Mārahi Marae. And the winner is Wāhi Pā. Ooh, kia ora. Fair Play Award, Te Kauri Marae. Ka pai. Second overall, Wāhi Pā. And the winner of Wakaama Tainui Games 2025, Te Kauri Marae. Kia ora anō tāmati. Kia tahuri ake rā tātou,
ki te pīrori a roto, indoor bowls. Fair Play Award goes to Te Ohaki Marae. Ka pai. Second place, tuarua mai, ko Tūranga Waiwai Marae. Kia ora. Ko ngā whakaihu waka for indoor bowls, i tēnei tau, ko Taniwha Marae. Kia ora, Taniwha. Taniwha, please send your representative up. Haramai, Taniwha Marae. Ka pai. Yei, whakanuia. A tāhua. Ina nei ka huri ake rā te aro, ki te kēmu e kia nei ko whai kingi, also known as chess. Fair Play Award goes to Pūreki Marae. Kia ora. In second place, we have Te Ohaki Marae. And the winners for chess 2025 Tainui Games, Wāhi Pā. Kia ora, Wāhi Pā. Tukua mai rā tētihi hei whakakanohi i tō marae. Ka pai. Oh, kia ora nana wai. Oh. He toko rua ka hara mai, ko matua wali rāua tahi ko nana wai. Tō tātou waimari e hoki, te ira tāne me te ira wahine anō hoki. Ka pai, whakanuia. Nā nei ka aro atu rā tātou ki tēnei kēmu ko hahau pōro, golf. Fair Play Award, Te Kauri Marae. Oh, okay. Second place, Te Ohaki Marae. And the winner is Ngā Hau e Whā. Ngā Hau e Whā. Tukua mai rā tā koutou, Tiger Woods. Ka pai. Ooh. Oh, okay. So for that. Ka pai. Ina nei e hoa mā ka tahuri ake rā tātou ki te kēmu, tītai, kōpere, ko darts. Kia mōhio mai tātou he taonga hou tēnei ko hau mai ki tō tātou whānau. Nō reira, e mihi ake ana rā ki ngā kai whao, nā rātou tēnei taonga i takoha mai. Let's get to the nitty gritty. Fair Play Award, Pōhara Marae. Kia ora. Second place, Raungaiti Marae. First place, Te Papa Orotu. Kia ora. Yeah, after this. Tonai. Ka pai, whakanuia. Tēnā tātou. I would now like to welcome up our rangatira Donna Flavel to please present the next group. Oh, okay, mo taku he, ka pai. I would like to welcome up another rangatira wahine of ours, Hine Rangi, to present our next group of taonga. Tēnā tātou. Now, this weekend we had quite a few games going on. We're in the present now, we're hoa mā. We started off with our whikoiroa, and that's what we'll be announcing.
The Fair Play Award, Ngāti Mahuta ki te Tai Hauauru. Second place, Tūranga Waiwai Marae. Our winners for the Whikoi Roa, Rā Kaunui Marae. Rā Kaunui, haere mai. Where's all those kids that were dancing? Okay, ka pai. Tēnā koe kas. Whakanuia. Nā nei ka tahuria ke rā tātou ki te kēmu poi tūkohu, basketball. We're going straight to second place now. It must be getting serious. Second place, Taupiri Marae. Kia ora. And the winner for basketball, Tainui Games 2025, Taniwha Marae. Ka pai Taniwha Marae, tēnā koutou. Ka tahuria ke rā e nā nei, ki te poi tarawhiti, netball. Ladies, ka pai. Fair Play Award, Ruku Moana Marae. Second place, Ngā Haue Whā Marae. And the winners, Neti Poro Ladies, o Mairo Marae. Kia ora, tēnā koutou, ngā wāhine o Mairoa. Donna for power pulling. Okay, ka pai. Yay, tēnā koutou. Kei te poi tarawhiti tonu mātou I tēnei wānei. Hioi, this one is netball mixed. Fair Play Award, Ōkapu Marae. Ka pai Ōkapu. Second place, Wāhi Pā. Tēnā koutou. And the winner is Aramiro Marae. Hei tāngā kōrero, ka pai māhanga. Is this still the same lady or is Donna coming up now? Yeah. Donna comes up now? Yeah. Okay. Yeah. Tēnā tātou. Whakanuia. Yay! I nāia nei ka karanga atu rā, kia whaia Donna Flavel. Hei tuku atu I ngā taonga te whaia kene. Ka tahuria ke rā tātou ki te power pulling. I will announce the placings for each section, then the overall winning marae will come up and receive the trophy. Ka pai heri te tonu ngā whakaritenga. If you receive a placing, please collect your certificate from the ladies below once again. Tamariki section. Second place, Rā Kaunui. Kia ora. And the winners of the Tamariki section, power pulling, Te Papa Orotu. Tēnā koutou tamariki mā.
Okay. Now we head into our rangatahi section. Second place, Kaya Te Mata. Yay! Too much aroha out there. Okay. And the winners, rangatahi section, power pulling, ngā tai e rua. Oh. They can't take the thing because that's for the overall. Okay, te whānau, we'll just have a photo and then the taonga will go to the overall. Tēnā tātou. Thank you for being understanding. Get the thing back, get the thing back. Can we please have our trophy back? Oh, just kidding. Thank you. Keeping you on your toes. Okie dokie. Tahuri ake rā ki te wāhanga mō ngā tāne. Men's section. Second place, Whātāpaka. Tēnā koutou. And the winners are Rākau Nui. Kia ora. Did I do that? Yes. Oh, yeah, ka pai. E nai nei? Did I not do the women's? I don't know. Did I No, do you the did women's? rangatai. Oh, yeah. Okay, ka pai. Women's section. Women's section. Women's section, second place, ngā hau e whā. And the winners And are Ngā Tai. the winners are ngā tai e rua. Ka pai, ka whakāhua i tēnei wā. Men's section done, kau mātua. No, you did women. Men's. I think I done men's. Oh, okay. Yeah. Ka tahuri ake rā ki ngā wāhanga mō ngā kaumātua. In second place, Kaya Te Mata. And the winners are ngā tai e rua. Now we get into the overall section for tēnei mea te power pulling. Fair Play Award goes to Kaya Te Mata. Second place goes to Kaya Te Mata. And the winners, overall, power pulling, ngā tai e rua. Is he going to do it now? No. No. There's heaps. Tēnā tātou. Just to let you know, we had over 23, nearly 28 competitive sports that you've all been participating in across the weeks that have passed. He karanga atua nō tēnei ki a tuku Roirangi Morgan, ki a tuku mai i ētehi taonga i tēnei wānei. Tahuri ake rā tātou ki te table tennis. Fair Play Award, Tūranga Waiwai Marae. Second place, Te Iti o Haua. And the winners are Te Ohaki Marae. Tēnā kua tētehi o Te Ohaki, haere mai hei whakakanuhi atu i tō marae. If they weren't here. Oh, okay, kei te pai. E mihi ake ana rā ki a rātou. Moving on, we now have touch, also known as pāwhutu pōro. Fair Play Award goes to Te Kotahitanga. Kia ora. Second place, Maurea Marae. Ko ngā whakaihu waka, ko wāhi pā. Haere mai. Kia ora, mira. Ka rawe hoki. E nai nei, ka ro atu rā tātou ki te volleyball. Fair Play Award goes to Aramiro. Second place, Taniwha Marae. And the winners for volleyball 2025 Tainui Games, Tūranga Waiwai Marae.
Yei, kia ora, tēnā koutou. Ia te whae e haere mai ana, ka tahuri ake rā tātou ki tēnei mea te toa o Hakari Mata. The coordinator shared with us this year that the marae who won Fair Play Male competitor waited at the race, the venue Hakari Mata for the wahine. Awesome. The female competitor to arrive to the race so they could register. He waited for about 45 minutes and displayed patience, and upon her arrival to the venue, understood that it was the first time they had met each other. Sometimes heroes don't always wear capes e huama. The Tainui Games is about creating opportunities for individuals. So, tēnā tātou. That's where it ended. Ka pai. The Fair Play Award goes to Maurea Marae. Second place, Taniwha Marae. And the winner is Rere Te Whioi Marae. Matekohe and Katie Morgan completing the Hakari Mata track in a record 18 minutes. Wow! For those that don't know, the track is a 335-meter climb with 1,349 steps and takes an average of 1 hour and 45 minutes. That's for us. They took 18. Whakanuia, 18 minutes. Machine, all right. E whaia ke nei ko ngā tohu hei whakanui i te marae, i kaha u ki tēnei mea te parakore. Fair Play Award, te kauri. Second place, te kauri. And the winners for parakore this year, hora hora. Ka pai. I tēnei tau i kaha whakatairanga hia tēnei mea te whakamahinga o te reo Māori. No reira e tika ana kia whakawhiwhia tētahi taonga ki te marae i kaha whakamahi i te reo Māori. I tuku i te reo kia rere, i tuku i te reo kia Māori, i tuku anō hoki i te reo kia Tainui. Tēnā tātou. Fair Play Award. Te Paporotu. Second place, Maurea. And the winners are Wahipa. Kia ora Wahipa. Whakanuia. Now we're heading into a different realm e hoa mā of sport that takes quite a lot of, strategy. And it's called yuka. Some people like to table talk. Not us. Fair Play Award goes to Pohara. In second place, we have Taupiri. Arohaina mai. In second place, we have Maunga Tautari. Technical error, my iPad was glitching. And the winners are Wahipa. Ooh, everyone wants this one. Kia ora whā te winika.
Tēnā koutou. You're sharp, all right. Next up, we've got nakawhiti or CrossFit. Kia mohi ai tātou he taonga hou tēnei. So we would like to acknowledge the people who made this taonga accessible to us. Thank you very much. E mihi ana ki a koutou. Fair Play Award goes to Wāhi Pā. Second place, Taupiri. And the winners are Mō Tako Tako. Whakanuia. We're nearly there e hoa mā. Tēnei te kēmu whakamutunga. Ko Pauka Tea. Tea ball. Geez, we're really lucky he taonga hou anō hoki ēnei. Tiro hia tāna tāhua. Fair Play Award, te iti o haua. Second place, te hoe o Tainui. And the winners are ngā hau e whā. Tēnā rā tātou katoa. I'd now like to welcome up Hendi Katipa to present the next groupings of trophies. E hoa mā, this is the moment we've all been waiting for. The moment we've all been working for. Here, now, we hear the third place, the second place, and the overall winners of Tainui Games 2025. Let's get straight into it. Third place, Te Papa Orotu Marae. Tēnā koutou. Tuarua mai, second place, Wāhi Pā. Drum roll, please. And the winners of the Tainui Games 2025, Te Kauri Marae! Tēnā koutou, ngauri o Te Kauri Marae. Kua whakaihu waka koutou i tēnei tau. Whakanuia e hoa mā. Okay, Uncle Tiff. Yeah, Uncle Tuffy, Tiffy, I think. It's the first time for Cody. Tēnā tātou we hoa mā. I tēnei wānei, kamihi ake rā ki a tātou ngā nia o te waka o Tainui i whakapeto ngoi i ū ki te kaupapa, mō te roa ngāke o te kaupapa, tēnā tātou. Ka tukuna te rākau i tēnei wānei, ki tō tātou matua, ko matua tāwhiri. Tēnā koe. Kia ora mai tātou. E tū tautoko ngā kōrero tie te mihi atu. Kia koe e te whare ariki, e heni, e tau kanohi mai mō tō tātou kuini. Nei rā te mihi tia ka tātou, mai ka te tainga mai ina nahi nei tainei te tēnei ki rā. Ka tai ka mutu tō mātou nei whakataitai.
ngā whaiwhai a te tuakana teina, he roto te kaupapa, te kotahitanga. He tuku, kore ware tērā pakanga mai o rākau rangariri, i waiho tēta kororo tō tātou kingi a tāwhiao. Kea koutou ngā pāhuatanga tēneki rā, kea hua pōpō ka wheke. Ko tai mai i roto i tēnei reinga ki te whaiwhai rā ngā ngangara i roto te kāwanatanga. Ngā kore take mahi a rātou. Hoi nō rā mihi kāna. Mihi kāna i ngā whakaritinga i tā rā. Mai ngā rā e rua. Ai, e pakanga te take hoki kāinga mai i roto te kotahitanga. Paita ngā hau waiata. Kotahi aroha te kotahi rā, whakamaua kia tina haumi e hui e taiki e. Koe rāta e te oranga te kupuraka. I haere mai tātou i roto te kotahitanga i raro mai te wakatapu o Tainui. E hoki oro ai tātou kia tātou, tau koutou nei haka nei kāinga. Te haki a tātou kia tātou, manaki tātou kia tātou. E tū pakri a tātou mō tēnei ki tau, e mui a tātou. Nei rāta mihi kia koutou, rire, hau, pai mārire. Tō tietanga manaki tange te atua, tō mātou kuini nā wai hono i te pōpōta tau te wherewhero ta tuawaru, me ngā tangata māwiwi ana, taino ki ngā whānau e noho pōru pani rawa kore tana nei, hae. Nā te kororia, nā te kororia, nā te kororia, rire, hau, ka pai. Tū wanu ko kari ana karaki ka pai, tūtarangi a niwa ka pai, tūtarangi a whiawhio ka pai, ko kuini nā wai hono i te pō, rire, hau, pai mare ki a tātou, mauri ora.